ngayon lang. Tama na. Sobra. Kasi alam niya mauntog siya. Yay! Lesson learned. Bakit lesson learned? No may tugtog, ano muna. Lesson learned. Oh, go back. No game. Go back. Bayaan mo na, laruin yan. Nag-sleeper pa. May nag-swimming mga alas 4. Hintayin ito, nag-aqua adventure T4. Yung chamber nga. Chamber, lakad-lakad, puro picture Hapon na lang, Puro after aquarium. natin mag-ano. Puro aquarium lang Magkano yan. sa open nyo? Sa gabi open ba hindi? Oh, open siguro yan. Aha! Teka! Aha! Ano, useless to preview. Wala lang harang, walang kwentang harang. Come back, come here! Babalik. Coming back. Dapat carpet ko man. Yay! Di ba, Lai? Dapat carpet. Crawling. Yay! Okay, sobra. Tama na. Parang matugtog eh. Uy, pinipil pa niya kung may harang. Yay! Magsushus na naman siya. Go back. Nagre-rent yung sign na nauntog. Pakita mo yun, oh. Loko. Ala ka. Wala, bukon eh. Put ice. Saan siya nauntog kanina?